khaya kufuna kube nemtunda okube nendishi ithiti la kuhlala khona ingubo temadloti. So uthi yena nkosikazi so is a Christian. So ngholy nyalo so ngholy. Yena solusasebenzisa lesinto ekubeni nasesontweni uyaye. So siphuma kanjani guys? Asinetsaneni sinethe le ndoda. KT. Yeah. Alenzi. Inzima bhuti. Nzima kakhulu. Kanjani KT? Because now it's like lo muntu uyindlela leti 2. Ba ndona lo ndlela leti 2. Yena lesibhalelile. Okay. Indlela leti 2. Is either uchoose le ndlela le adayelwe kuyo futhi lebhilivela kuyo futhi lemphilisako. Or uchoose le ndlela le lekufanele ayikhethe because of isimo lesithile. Yeah. So nyalo endika yi2 Stotai. Bafethu. Isimuzo wakhe people bafethu. Mina nathi bafethu ngihlala ngishala straight. Angikhethi balele umuntu. Number 1 into ngiyisho mfana kithi.